Gikundi kimwe gitikia thirikari nikijite amwe kienda kugwata mbaru kaana ga KWIJA bakiaria bari mukawene njumo muchine jo mutindwa baugite kaana ga KWIJA igatejanirwo untu burea bakarega kumenyera bukathiria mugongo nkuruki iboritie mbunge kaunti ya Meru gukurukira obisi ya mukuru wa gavana Murega Baichu kenda kumba kumenyera KWIJA. Muthuri Muriuki na gututariria Irinjire mwe kuthwa gitethekana kari maturene na gikundi kimwe gitika thirikari kijite na kona kira ikabata ni gwitanaga na KWIJA ni kenda kethwa kena mitugo mwega irinjire mwe kono kira kana gakari twachoka tuga kairi onenya mwana MWIJI twamutunyage program MWIJI kende nyawe omba kwithira gitetheka igyo no tukona no tule aja no thiro kura kure na tukona boys ya kiaja kira gituma tutatu boys menya iba ku pre-party nene mono sana kiri early pregnancy nikyo tumite twanjira program nene Meru County to make sure tukinyantere chionde cha county ya Meru with the civic education na kwitana antu betu mantu jaiji inyora mtu amba kurigiria gender violence gender based violence ira mboto menyana ana betu bomba kwa kithomo ira mboto ma ntura chetu cha chino kabo wingi mono sana ira mboto makwa kuna ndo ininye mono etukona mantu ejo ndaje affecting economy yetu ya ndene Meru County. So and basically we focus on girls in school, girls out of schools, but this is a section, or rather it's a component ndogo ya wanaume. We want to bring men also on board, sawa sawa, and that's why we've had this session and we're going to have another section also next year because hii swala la teenage pregnancies, it's not only focused on girls. Si wasichana peke yao ambao wanadhulumika, pia wanaume pia they play a part. Bakiromba na atongire bagi kanisa takinya bangi kwija mwe na gutigira ntumiri chine kwita maturene ningi opinion leaders tonto twina kinya pastors yoku ona ara baketha iro bari kiri makanisa na jo also twithirwe ito kwaria mantu ja ana bari ni atabomba kumenyero na babwiri kumenyero ni kenda batiketho bari twegitene riri bomba kuma skuru batithiretie gitare yao ria skuru indi amana bobo kungina ku iroma kiri ofisi ya gavana kwithwa gikire ofisi ya first gentleman ni kenda gutigire nyauna gwita maturene ono kekana ga KWIJA kara koni gatikaniritwe batu twe Meru County ndi tuna gavana obathatu ki gavana obaire ofisi ya first kwari na first lady munya kwari na okiraito lakini ria turone kana ga KWIJA gatonya ofisi ni ra ni ragire muchemo watu kora kwa kisiasa hantu tontu KWIJA batikona na batekuthire na ofisi batu turambiririe gintu kimwe twaike petition nikienda tukomba gutetera kana kara KWIJA first gentleman Murega twamutetera na ofisi ira na atuika kurukirwa na ayo budget akomba otonya mashinani tontu mkojo waka uginyigo chia jana atiumba unda ugigo chia jana mkojo wakwa atiumba nonto ategera Murega Baichu kagita karea gite aere gite kia first gentleman na go supporta Boy Chance na asura ambassador kagita kau gitikiu giatonyithirwe siasa na giotonyithirwe siasa ikiaremere omba omoya omaiju awe we obichi omo aye o ayo obichi o amunya ya ma we pia bio i omoya o ye ajo o ma ya MP ema ya wa awe o ya mecheo ya wa mieye so atukoroma na gitio gikinene first gentleman wetu Murega Baichu ombe kwethera ithithirwa gakiti kawe ga fund kanini fund atumite tu fund ira komba kujana na ground akomba kwethera agiukiria kana ga KWIJA ina tukomba kwetha twirwa na cases cia depression, cases cia drug abuse kwibo batonyete muno ki drug abuse na no tutekwenda kwa bara baingi abagite njira tu ya kuendelea maisha na ndi mtu akauga gaichire na ukie drugs ngiripotera Wuru Weekend mbete Muthuri Muriuki.